Reka nongere mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe ni ku itariki 12 ukwezi kwa kane 2025. Jya munsi iyo video kuri subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa nakandi zogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tugutegurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Reka rero nongere mbifurize gukomeza kugira weekend nziza aho muherere hose. Tugiye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turaza kuva twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Byinshi bitandukanye mu makuru agezweho arimo aravuga muri ibi bihugu, ariko by'umwihariko tugiye guhera igoma, hakaba ari umwe mu mijyi igenzurwa n'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko aya makuru yatangiye kumenyekana guhera mu kwezi kwa mbere, ubwo rero M23 yagenzuraga uyu mujyi wa Goma nyuma yo gutsinda ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse nabo bafatanyije barimo FDLR ndetse na Wazalendo. Kuva rero muri uko kwezi uyu mutwe wa 23 akaba ari ugenzura umujyi wa Goma. Hongeye kumvikana rero urusaku rw'amasasu mu mujyi wa Goma, ndetse ikindi kandi umuvugizi wa M23 mu barwanyi b'uyu mutwe rero agira byinshi atangaza kubirebana n'aya makuru yumvikanye rero mu mugoroba wo kuwa 11 ushyira ku itariki 12 Mata 2025. N'amakuru aturuka mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko mu ijoro ryakeye habayeho kurasana hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu masaha rero igera ku saa 5 z'ijoro nibwo impande zombi rero zakozanyijeho kubirebana n'iyo mirwano yatangiye muri ayo masaha muri uwo mujyi wa Goma. N'imirwano kandi yatangiriye mu gace kandosho mbere yo gukwira mu bindi bice rero byuriye mujyi nk'uko amakuru akomeza kugenda abe itangaza. Mu ijoro ryakeye kandi urusaku rw'imbunda nini ndetse n'imbunda ntoya ndetse n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu duce twandosho muri Mugunga ndetse no mu bice bya teritwari ya Nyiragongo. Amakuru kandi yemezwa n'ihuriro rya M23 avuga ko iriya mirwano yadutse nyuma y'uko ingabo za FARDC ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo bagerageje kwisubiza umujyi wa Goma umaze hafi amezi 3 ugenzurwa na 23. Ubwo rero imirwano yamaze amasaha menshi yaririmbanyije ihuriro rya FC M23 biciye muri Bahati Musanga Elasto uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru ryatangaje ko ingabo zaryo zarimo rero zijya kuburizamo ibitero, rikaza rero gusaba abaturage gutuza ku ruhande rwa M23. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ntiharamenyekana niba hari ababa baguye muri iyi mirwano yaba ku ruhande rwa M23 cyangwa se ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyakora umuvugizi kandi w'igisirikare cya M23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu yanditse ku rubuga rwe rwa X ko yavuze rero ko M23 yamaze kugarura ituze mu mujyi wa Goma, ndetse anasaba abaturage gutuza kubera ko rero M23 icyo irimo irakora ari ukurindira umutekano abasivile batuye muri Uramujyi. Akavuga ko rero ivyabaye ari ibitero by'ingabo za leta zagabye rero ku mutwe wa 23 ariko M23 ikaza gusubiza inyuma ingabo za leta. Ikindi kandi yagize ati nyuma y'ubushotoranyi bugira kenshi bw'ihuriro ry'abagizi banabi FARDC FDLR na Wazalendo mu bice bitandukanye bya Goma no mu nkengero uzayo ibintu byasubiye mu buryo ndetse ituze riraganje. Wiringoma kandi yashimangiye ko ingabo za M23 zihora ziri maso ndetse no kurinda abaturage ari byo uriya mutwe wahamagariwe. Goma kandi harayihabereye imirwano mu gihe mu majyaruguru kandi y'uyu mujyi by'umwihariko muri parike ya Virunga naho hamaze iminsi habera imirwano ikomeye nk'uko aya makuru atugeraho akomeza kugenda abi itangaza. N'imirwano kandi iri gusakiranya umutwe wa 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta rigizwe na FDC cyangwa se FARDC FDLR ndetse n'abarwanyi b'imitwe rero irimo wa Wazalendo nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. M23 ikaba iherutse kuva mu mujyi wa Walikare, akaba rero ari umwe mu mijyi iherutse gutanga cyane cyane rero mu gushyigikira ibiganiro byagombaga kuyihuza n'ingabo za leta cyangwa se ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rero rwo gutanga amahoro. Umujyi wa Goma kandi ugenzurwa na FC M23 kuva ku itariki ya 27 Mutarama 2025 ubwo yatsindaga ingabo za RDC, umutwe w'iterabwoba FDLR n'imitwe ya Wazalendo nk'uko aya makuru abigarukaho. Guverineri kandi Bahati yasabye abatuye mu mujyi wa Goma gutuza, bamenyesha ko AFC M23 ihora yiteguye kubarindira amahoro ndetse n'umutekano nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Ngira ngo rero ni ibice rero byibasiwe cyane cyane mu burengerazuba bwa Goma birimo Mugunga, Keshero ndetse no mu gace ka Rakveri kumvikanye rero amasasu menshi nyuma y'uko bivuzwe ko hari amabandi yinjiye muri uyu mujyi wa Goma nk'uko andi makuru akomeza kugenda abigaruka. Twerekeze mu gihugu gituranye cyo mu gihugu cy'u Burundi, naho rero turebe byinshi bitandukanye bivugwa mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Ngo Bujumbura rero umupolisi yaraye arashe
yica rero umwe mu bamotari. Gusa amakuru akavuga ko uyu mupolisi mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mujyi wa Bujumbura yari yasinze mu ijoro ryo kuwa gatatu rero ku itariki 9 Mata 2025 mu gace ka Ntahangwa mu mujyi wa Bujumbura haraye habereye impanuka ikomeye yatewe n'umupolisi bikekwa ko yari yasinze, aho yarashe umusore ukora akazi ko gutwara abantu kuri moto mu mutwe rero akaza guhita yitaba Imana nk'uko byemezwa kandi n'abibonye n'amaraso yabo. Uyu kandi inyakugendera yafatanyaga rero n'umushoferi w'imodoka yo mu bwoko bwa Fuso kuvana lisansi mu bubiko bwayo rero bw'inyuma bayijyana mu bw'imbere. Ikindi kandi umutangabuhamya akomeza avuga ko uyu mupolisi wari wasinze yaje agasanga bari muri ibyo, niko rero guhita arasa mu cyico uwo mumotari wari uri gutanga umuusada. Amakuru kandi aturuka habereye ibyabaye avuga ko rero uyu musore yari yamenyesheje abandi bashinzwe umutekano bari hafi aho ngaho ko rero agiye kuvoma lisansi, bityo ko rero nta bikorwa by'ubujura cyangwa ibindi by'ubugizi bwa nabi ya ararimo. Abari aho ngaho bavuga ko rero umupolisi wamurashe rero yagaragaye nk'uwasinze kandi ko yari arimo arataha. Abaturage bari aho ngaho kandi bashatse kwihorera biratinda, ariko undi mupolisi yahise arasa amasasu agera kuri 3 mu kirere kugira ngo atatanye abantu bashakaga guhorera urupfu rw'umwe mu bamotari rero baramaze kwitaba Imana hariya muri uriya mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibingibi kandi umupolisi yahise atabwa muri yombi nabo bari kumwe bamujyana kuri sitasiyo ya polisi yo mu Kamenge kugira ngo rero hatangire iperereza. Umurambo wishwe rero wajyanwe mu buruhukiro nk'uko aya makuru abigaruka. Ubuyobozi kandi ntiburagira icyo butangaza ku byabaye, ariko harasabwa iperereza ryimbitse no gutabera kuri icyo gikorwa cyahitanye ubuzima bw'umuturage hariya mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Urumva ko rero ari amakuru ababaje cyane ku birebana n'uyu muturage rero wahitanywe n'uyu mupolisi uvuga ko yari yanyweye ikiyeri akaza rero kumurasa agahita amuhitana mu buryo rero byaje gutungura abantu batari bake, ndetse biza no guteza imyivumbagatanyo ku baturage bashaka guhorera urupfu rwa mugenzi wabo wishwe nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho mu gihugu cy'u Burundi. Si rimwe si kabiri rero humvikanye ibikorwa birebana n'ubugizi bwa nabi hariya mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru kandi aturuka mu Burundi aravuga ko rero minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi yananiwe gusobanura impamvu rero zibura rya peteroli. Minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca yasabye imbabazi abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu ubwo bamubazaga aho ikibazo cy'ibura rya peteroli kigeze gikemuka. Ikindi kandi ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi bumaze rero igihe kinini bwarahungabanya, abayobozi bagaragaza kubura kw'amadolari nk'impamvu rero nyamukuru ndetse niyo yatumye peteroli ibura kuko igurwa rero mu madovize. Ku itariki 10 kandi Mata 2025 Ndirakobuca yasobanurira abadepite ko guverinoma yashyize mu bikorwa ingengo y'imari ya 2024-2025. Ibibazo rero bamubajije harimo icya peteroli n'ibindi bibangamiye igihugu. Ndirakobuca kandi aje gusaba imbabazi abadepite agira ati ndagira ngo mbanze nsabe imbabazi, ariko mbere yuko nsaba imbabazi mbanze nshimire ababajije ibibazo bose. Akomeza asobanura ko minisitiri w'intebe rero ashinzwe gutegura kandi no guhuza ibikorwa bya guverinoma, bityo ko rero atazasubiriza aba minisitiri. Akomeje agira ati hari ibibazo byinshi byabajijwe ibya peteroli, minisitiri w'intebe sinzi ko yabashinzwe peteroli gusa, sinzi ko rero hari ibintu yabashinzwe kurusha ibindi. Nukuri ni ikibazo kiraje ishinga abarundi bose, uko kiraje ishinga abarundi bose nako na minisitiri w'intebe kimuraje ishinga. Mu mwaka kandi ushize Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abarundi ko rero hari ubwato butwara cyangwa se butwaye peteroli buri mu nzira buva ku ruganda buyijyanye mu Burundi. Yagaragaje ko rero igisubizo kigiye kuboneka. Ndirakobuca kandi yabashijwe kuri ubu ubwato asubiza ko nta makuru abufiteho. Agira ati ugiye kubaza minisitiri w'intebe uti dufite amakuru y'ubwato buraha cyangwa hariya, nibaza ko rero byamugora kugira ngo amenye amato ya peteroli cyangwa amenye ingero z'ibipimo, ariko ndibaza ko minisitiri ushinzwe urwo rwego we abifitiye ubuhanga cyangwa se abifiteho ubumenyi. Minisitiri kandi w'intebe w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje ko kubera gusaba imbabazi kenshi arabumva ko buri gihe rero akwiye kuzisaba. Yavuze ko rero abarundi bagoye kuko bashaka kwivi cyangwa se kwigereza nkana ku muntu uca bugufi. Yagize ati nimwumve ngo rero nuko nkunda gusaba imbabazi ngo nsaba imbabazi, abarundi turagoye. Iyo maze rero kubona umuntu afukama cyane yicisha bugufi, hari abashaka ko rero no kurenza urugero batereka tumubwire yongere rero apfukame hano agenda asabe imbabazi. Murakoze kandi izo mbabazi ni ibaza ko rero magazi mpaye. Perezida kandi w'inteko ishinga amategeko igihugu cy'u Burundi witwa Gerard Daniel Ndabirabe yabwiye abadepite ko rero bakwiriye kubaza minisitiri w'intebe ikibazo cya peteroli. Agaragaza kandi ko nubwo bavuga ko iyabuze mu Burundi iharagira, ati niba nk'amadovize bakunze kwitwaza ko ntayahari mu gihugu, none ari ya makamyo
yirirwa rero akururana menshi ubonye yuzuye umuhanda bakoresha petroli bakura he? Kubera iki rero mutababaza? Nubu rero mugende murebe imodoka zuzuye imihanda, amakamyo arimo aragenda, petroli iruzuye mu nzu za abantu. Cyangwa se ndabirabe kandi yasobanuye ko amadovize atari muri banki nkuru y'u Burundi ahubwo ko ari mu mifuka y'abantu. Naho ngo rero abiriza bo bashaka rero kubeshya ubuyobozi, agaragaza ko bidakwiriye nk'uko uyu muyobozi yakomeje kugenda abigarukana. Byinshi rero byatangajwe ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi no kurebera hamwe rero uburyo petroli ishobora kuba yaboneka. Ni petroli iraje ishinga igihugu kuva mu mwaka rero ushize nk'uko byagiye bitangazwa.